kapag kalong ini banwat ya kan ka RTI kalong de bangi ko aban challenge no no rika ka David bangi ko ya ka jing sisa de sa phang ne bru jungi u ba Patrick Imyong balong usim jo ke himan uspung ba rasha suspend haka district council entala si sentam ngelapan ke jing pensyai ina ka district council te bantit ya ke jing sisa atau ulale em kat kum kikam balasya keno kikam kiba kisnong per kila komplain ka disusil ya persyayu Patrick Imyong te ka disusil kam ai te halor kata kam ai ngikum ki kon persah banyo eta ka jing sisia ngimban se bahing kuat daga RTI ndalawat ya ka RTI ndalap ya ka jing sisia pause ka long da kumpong kane ke jing suspend ya sim ke himan uspung ba Patrick Imyong kalong kabong syongan baleng o kamta kabong syongan hane ka inquiry report la tho ba hane la mention ba ke executive committee jo ka Khasi autonomous district council kala ai haka district council put ba kan pelong ya kata ka inquiry de halor kane ka takis ke komiti jujur percaya hane bang la pan ya kata ka resolution ya kata ka executive committee kataru kamdon te kumno laban suspend kat ya usim tangke isi kamdon no records kene ka resolution ke bangi lapan kat kum gitu kijing ujor baro ya ka ba la ujor persya ya iba Patrick Imyong kim sudan watang kawiru kajing pensisa kene ketika ta record ke bangi nyinyi pang bes na kene ke kum kene ke inquiry report apalayo kalai 3 September arajar arto hangne la pau 8 paulut hangne kene ki i complain ne ki ujur persya jai ba Patrick Imyong ke daga bes kene ke inquiry report ke ba wan ka district council kur tingi pan kene kita ki cik persya hangne inquiry report jing ujur ki pau kawi kalong ba une u kajing ujur persya ya i kalong ba ula aya kata ka NOC Syaka Sokar Asam de bansna ya kata ka surok nama dangki sya haula bat nan napagawan tu Jembergam tinggi pan ya kata ka certified copy ba ula ai onisi ben pensisa ba ula ai te pethangne kamdon no record natala keno ru kumbaga pau ba ula une Patrick Imyong de uklem ai sanat ya kita ki soda ki balajip daki pajba Henry ula ai sanat ya kita ki beri ki ba umon hi de lada don ke bakum kata ku gitu ki soda ki balasajip pajba ki depan komplain district council tingi lapan dia kata ka komplain jo kita ki soda ki balasajip pajba Henry kum kata kamdon no record kabalai kalong ba katkum ka komplain ka pala pa hakane ka inquiry report kalong ba une u sim no spung ulayo bandi de banditu ki jaga la bano te habadi ki jakar ke dependent ke jing pensisa tu ki dulir ki dependent tinggi lapan ya ka ba kum kitar te kataru kamdon ka ba kum kata de hale ka badon hane kalong bet tang hane ka question number 4 ka bangi kli kalong ba ka de tang ya ki tu ki complain ya ki no complain ya ki ne ki kloi ban ai de ki ne ki complain jo kini ki no complain ki bala complain pasya ki kini ki no complain ru we na kini ki no complain de
kita kami ladego deu tau sordar jeng kata kawar mosau deu keno neu ya kita ki komplain ke bang batai mane aneng ting lapan ya kasanap jeng uru buat penisisya udah sordar dari kasanap jeng uru lamdan ingin tip udah am siapa sordar bania kau kakur ngin tur ba kawik sanjam sertri kausul kaba arngi khot ni weru yaki nusan bertegi seng halang bagan mentakan ne kam desu tangka isu jungi ade kali isu juga jad beri nomor be ka penken ya kariti ke dustur wala don haka ak ba habayak kariti ke dustur ka yap jad benriu tiga don jingmur yu bandon kata ka distribusi mentah hande kala lalong tangka ka yu luri rura ban jadi tabdor ya kariti ke dustur jungi tang na mentah ke jing untuk simet jemnore